Dr. Amperin Lindo, Chairperson Jangka Komiti Kablatung Naga Sarkar banyakkan halor karosa sistem. Ia tu mentakasi kelai potri ujemang araja arpulai baka sarkar kelap penhe susu ia deka komiti bak kelap priang ia kajing terwa jika all party meeting bat jokani ke komiti man kentubru ia kambat jangka reservation policy hakan ia kajing iakren. Marhadin kani beli abuan naga sarkar ilia tu baka komiti kan syong Lashai kasengi kelai potri ujemang araja arpulai hakapor khat arsitek menstep akabala khat ia baru aki political party kibadan hakat jelam Meghalaya. Hajar Arpulai ngakum ke chairman jong ke committee on roster implementation bala set up the government of Meghalaya ngalayo ya ka shithi ka ba penshai ba ka term of reference jong ka committee jongi minta lapen kala bat lasha yangi bangin include ru discussion on matters related to the reservation policy. Kabamut lasha yangi menta bangin ya kendu pat kiseng san perthei ban iakren ban thir bat ban sngotu jing mutlang ban kita ki political parties baro ngikermen bakane ka jing island jong ka sarkar ya ka committee jongi bakan shim ya kane ka sinjam ka badon kam kan ulong kata kalat kelinti ka kabuk siar na kabenta ki seng san perthai paro ki badon hakajela ka bae jongi ngin don meeting biang hakalai poitrik bat pi lenti bakane ka jing yalang ka jongi kan nanglong ke kabu bangin ya sotu kumno banra syakmat ya kani ke isu ke balakta ya kalek kawan ke yat ke yeng ke imlang salang ke sngau syong shngan ke jongi hakini ki khinit sngi ki baladem Khaniat puar hadin jangka ni nak liang jangka sarkar kalap haru ia ka shithi show presiden jangka seng VPP uba adan basai umai buram tahap yang kajing syatkan hakabala khatlang ya uru pada arngot kita khat jangka seng VPP banyak sementa hakani ka jalang jong baro ki political party banyak kan amtang ya karosta system ne banyak kan ru ya ka reservation policy banyak kaliang ka seng VPP kalap priang ia kan kajing khat jangka sarkar banyak kan halor ka reservation policy party kan le perisham banta hakata iakren mereka thong kasi kalang mga sarkar kanay pan-ay kasi menjur ban review ya ka reservation policy. Lem kumta nganungi na gani ka tsaka. Ngan beteng ya ka jisya tenang. Banya slogan ayo yoglay. Paling ba ka tingdaway sa tiki bukuan. Ngalong kundi ka pangalong kapalay ka bet ka papasta. Irantang kami kasi perkat kasi kung ginayang. Baka-bakalong puno bantay pak yang nagabi kasi. Bantay empat, bantay mapat, bantay kalabur, ya kane kari kabaik kasi. Naganda ki sampol sinan kibaluan. Yang kuwa bagi syiat maka pembelayat maka agi sampol yang kilikisinan. The voice of the people party, dalam ligatong kabasay. Bakaran shibon ki kam bagan hapan le ban pendet ya gele kecela gaji tani kalam tang jingstan nin job ya gele ina gele ru ya kama pressure ay bansa kabalan tangba kabakta ya ki kan sama gaji nin nangi shakmat ane job ya gele ina shibon ke ki ji Kiman pentingnya bagan kalah kabet kerobian nama jongi kikon sama agak yok kami ocam. Katari parti kan botin ya shibon berpendek ya shibon kijiko. Hangi pigi agak bor jong kajeki kabayak keliti kabajaya.